kitab Hosea kedai ke kitab ke betul haga spa snem ke bapra haswa Jesu nyu spa snem tam haswa Jesu Hosea udah unoi tulpa ubadon syapang syatei jeng hima Israel mano biang udah unoi tulpa jong kahima Israel haga tu por kahima Israel kampat pra kampat kut kampat du padam bat Hosea don ha kajing sensar jong Israel uba gerteng Jeroboam ubaar ngan pulai kitab Hosea kono menungkong thot menungkong kumni ke ketinu trai ke wan Hosea ukun jong biri hagi singi jong Usaya lenu Azaraya Jotham Ahaz baru Hezekiah Kisem Juda bat ha kisngi jong Jeroboam ukon jong Joash Israel Hosea udon hagapor jong Jeroboam ubaar baru ni Jeroboam ubaar udah ubakhat lai nekis Israel kenal kisah Israel kidon kumakat kandai ngut but une Jeroboam udah nomor ubakhat lai but Hosea udon hagapor jong ne Jeroboam but hagapor jong ne Jeroboam ubasensar ha Israel hagahima kaba syate jong hima Israel ke Juda pat hagapor jong Hosea don gis Juda kiba Hosea hagapor jong ha Juda la hagisngi jong Hosea mo bonong ya ke Juda la sensar do Usaya la ne Azaraya Jotham baru Ahaz baru Hezekiah so Hosea uklam don umdai ubana Juda umdai ubana ga hima Juda Hosea udai ubana sa Israel hima Israel kabadai kanongba jengka ta por kedai ke Samaria nongba pau nam kedai ke Samaria to but uyutulpa syaga Samaria uyutulpa syaga niki kon Israel hal tu por nganong biang tu por ya hima Israel 4 syamlah penduk pendam hapa pipule ya kitab Hosea pidai bandon syai ni ke jimut kumni ba Hosea udon pleng haga kitab ke jing jong Hosea kedai haga por jong ke kitab baru don haga por jong Jeroboam ke kitab Hosea kedai ke jing tulpa jong Hosea persya ya ki Israel mdai ke Juda kerpang kedai baik nabenta ke Jud Israel namarudon ha Israel mdai Juda so shushu hagata por Hosea mdai tang umar we sha udon weru uno tulpa ubo paunami ubo gertengu Amos ki don lang gini gi brio ki don lang gini gi no tulpa hagajo por Amos baru Hosea so ki tulpa ha Israel haba pipulai kitab Hosea bo ye gini jimut kumne pleng ba ye tulpa syaka hima Israel haga tu por shwa ga jingjot jong hima Israel kedai haga jinsar jong news bat pulai kitab kalau bakat san kan riu kan nyo pinlap bo Hosea don tu por so kumno ye tulpa persya ya ke Israel bau beliau ong kene ke Israel ke jaj penriu ke ban lekiat ke jaj penriu ke ban klemakor ke jaj penriu ke ba bom kongu ke jaj penriu ke ba mani blai thau pat ke ba mani ki we pat ki blai namar kata kan wan ke jing penjot yeki kata ke dei ke message ke kubor jong Hosea baru ke ketinu blai ke wan Hosea ong Hosea kelet meme shim tengah ya ke we ke beriu ke nuti kelet shim tengah ya ke nuti sengap
nuti tang boleh sim tengah ka balai ublei ong Hosea ban lai kum ne namar ba ublei ukwa ban pen I syaka jat ban riu Israel ba ublei ude kumu Hosea bat ka jat ban riu Israel kalong kum ko nuti apa pipuli kitab Hosea kalong umta bar Hosea ulai syongkuri meng ni ka nuti baru ong kalong kum ni ya ka jat ban riu Israel phala lej bat phala le nuti bat ki weipat ki blai bat ki weipat ki jat man riu phala mane ki weipat ki blai bat ye ka jingmane jong ki konjol ye ki weipat ki blai ye ka tala khot ka jingklim ye ka tala khot ka jing le nuti ta dai kitab Hosea bag khubor ko Hosea wan ban yelap shi konjol kolong kani lada phim kala phin jot bat ki Israel borok kalong kumni de hak kitab Hosea phin lap kambun sin ye ketin Ephraim dan Ephraim weu Ephraim haji Ephraim ka yeng nag menta ka kerteng jong ki Israel nomor balai pesngap unu Ephraim ude kon jong Joseph ude Ephraim baru Manase now balai lakhot ye ki Israel daga kerteng Ephraim kekana kadai bejrong re ngchana langkot kadai gini namaru blai unyau kerpang yo Joseph hado kata-kata tat hado ba yo ukon jong Joseph ubre uksiu jong Joseph de uksiu jong Jacob u Ephraim ude uksiu jong Jacob but lo ula nyau yo ni Ephraim kum ukon la jong namar kata kecilong kerpang jong Ephraim hakmat u Jacob la penseriem ya kahima Israel gitu ki pojat hima Israel kum Ephraim but de Ephraim ro na barok gitu ki tribe na barok gitu ki jaj ki pojat de ke jaj Ephraim ka bolong ka jaj ka bakhlañ bor ka kraw ka satar ka de jaj Ephraim ka balong ro kanong yalam jong gitu ki sipo jaj sengap us menungkong u bersya ya yo Rehoboam ukon jong Solomon ude Jeroboam baru ne Jeroboam majin sha ude jaj Ephraim hadin bo Solomon yap no yo we kon tung sem yo kon jo berteng Rehoboam petit go khana Rehoboam sengap ya ke surjong gi pajba pagi pajba kile persya yo ne Rehoboam ba ki tung sem yo we pat ubakerteng Jeroboam baru ne Jeroboam ubenungkong ude na kajaj Ephraim bat namar kata kadau kini ki sipo jaj ki bahapok ke jingilam jong sem Jeroboam bat baro kene kajaj Ephraim ka shimil de bakadai ka kenja ka jaj ka bakhrau pedengin nak pedengin ki sipo jaj so ki shong ki sa phang shetei bat ya kita lakhot ki Israel bat haba pipule ya kitab Hosea pilabon sin bala khren yaki de ketin Ephraim tangan supule pi kendiat haka lenong ka ba san ke khot ba khandai ke khot ka ba shupo khot ka ba khandai ka ongkum ne u Ephraim un jot hagasngi jong ke jing sneng utrai u Ephraim un jot no so we do Ephraim ka yeng na mata ko kon Israel chupo jai now khot ka ba khatwe ko Ephraim is oppressed and broken in judgment u Ephraim is oppressed laban benyo Ephraim bat lapan payu haga jing bishar lapan jod yu lapan prayu haga jing bishar khot khalai u Ephraim yo I ya ga jing pang ju ngan
ngin selek menta pelai lenong banyau kot ke berengkong. Habangamut ban penkia ya ke Israel. Hangta ia ke jing beman jong Ephraim la penpau. Bat ia kata ke jing beman jong ke Samaria. Kenal. Hang ni don borok lai lagi kitin. Israel, Ephraim, bat Samaria. Kabayang nama tak itu ispojai ke besong. Sha pang shetei. Jong ke ri Israel. Ke Juda ke don sepang shetei. Ke Israel ke don sepang shetei. Ke hima Juda ke don sepang shetei. Ke hima Israel don sepang shetei. Bat ya ha Juda ke nongba atau por ke Jerusalem. Ya ke Israel ke hima atau por ke hampau nam ke Samaria. So ngilap hanil nong banyau. Khot benungkong baar ngamul penkia ya ke Israel tang bang alap ya ke jing beman jong Ephraim bat ngayo i ke jing beman jong ke Samaria. So haba pipule yo Ephraim ke yang numata ke tu jai ber don shibun kitin Ephraim haga kitab Hosea ketkot ke bapra u Ephraim ula penkle yelede bat ki kenjavan reu u Ephraim ulong u kek u bomsham lakala kat we u Ephraim ulong kum ke paru ke bakhle be ke bomdon do not u Ephraim ulong kum ke paru ke bakhle be ke bomdon do not ngile speni pi ya kene ke yang kinten Ephraim kalau nong bakhandai ke dekot ke balai kin om shong haga ying haga rijong trai hereu Ephraim un lek pai pat che Egypt bat kin bam ye ge bom khoj Assyria kene ge por haswa jong ke jingwan jong usem Assyria ban rong no ye ka ri Israel so Hosea don naga ta por Samaria haga hima Israel autus bat withul paong yang ke Samaria on rong pareka che Egypt kan lek bam yang ke jing bam bom khoi jong kinong Assyria so ngin pule gnong ke ba shipo ke dekot ke banriu on rong no ru sha Assyria on ra noru sha Assyria ya ke present ye ke jing as ngopha yus Jareb baru Ephraim un yo priang ye ke jing le rain baru Israel un yo le rain namar ke jing sela jong so Israel baru Ephraim kene ke kitab Hosea ke pinlap sipun Ephraim so haba people kitab Hosea ngangai lada pidon yang ni jimut akhle kumne pidon shwai ni jimut pidon shwai ni jingtep ke jingu I kumne pin sngoto shai ya ke kitab Hosea baro gini kitab aga testament berem ngide bandon ye ke history khendiat malumala kenapa ingin sngoto ke keren ayu kam desh pang jengi kitab Hosea ke desh pang ke khana pang ke jat ban riu jiu kerpang kejat penriu Israel ke hima Israel kalau nong bakharwe kedekot ke balai ngala hikayu Ephraim man lej Ephraim unlej pai sheri Assyria unlej sheri Assyria kalau bakat ar kau nongkong, Ephraim bam dagal bat umbut ya kal mingi, udah pen kenton halade ye ki jing syukor bat ye ki jing jot, bat ki da thau ru ye ki jutang bat ki Assyria, bat ke peniang bat iga peniang la rong no sha Egypt sap
u Efraim mulong kumne u piete jutang bat kinong Assyria. Kemud withul pau Hosea bahkan sepoi ke por ke baginong Assyria kinwan ban penjot ipi ban penjot ye ke Samaria ban penjot ye ni snong jengi. Haswa ba us emas haswa ba ka Assyria kawan ban job thma ban banile thma ye ka Israel atau por withul pau nu Hosea. So don sipun ke baca agak kitab Hosea la pilih ban pulih ka dengan ni jimut ngin kam sngoto ia ke kitab Hosea. Ka klem keren sengi, ka klem keren kamdon ke tu ka kular ke boong nama ta jo ngaladi ka yeng nama ta ka jat penriu kulum ka jat penriu jiu kulum. So ngilak ban yo jikai ngilak ban yo jikai ngam ong bangim lak ban yo jikai henre ka klem keren yangi ka keren ye ka jat penriu jiu. Ba kalong ru ku nuksa nama ta jengi. Ngilak ban sim nuksa ilak mensim jinghikai andre pider ban sotho ban pulih Bible kumne ban sotho kitab yang nono kitab ngide ban don yang ke khle. So kamsup ban sotho ye testament berim ladang idon ladang pulih ka kumne dagan idur yang sikendo ke pat ke video